umuvugabutumwa ndetse umuririmbyi w'indirimbo za gospel Theo bose babireba nk'uko yamamaye kuri iryo zina, akaba ariko rero abantu bakunze kumwita bitewe n'imvugo ndetse n'indirimbo yiwe yaririmbye yitwa bose babireba. Murabizi yuko rero yaramaranye ikibazo gikomeye cyane muri iyi minsi, aho rero yarari gutaka atabariza umugore wiwe yuko rwose ngo amerewe nabi kandi rwose ngo akeneye ubufasha vuba na bwangu kugira ngo ubuzima bw'umugore wiwe butaba bwamuca muri humye, ubundi umugore wiwe akahita apfa. Rero yabitakambaga abwira abakunzi biwe, abwira abafana biwe ndetse abwira n'abandi bagira neza bose bagiye batandukanye ati rero murabizi yuko muri ino minsi nta kazi mfite kandi rwose kubona amafaranga ni ibintu bigoye cyane kandi ni ibintu bitoroshye habe na gakeya, bitewe n'uko kubona miliyoni yo kwishyura ni ibintu bikomeye cyane kandi binkomereye cyane. Ati rwose bavandimwe nshuti rwose mumfashe umugore wanjye abe yabona amafaranga yo kwivuza. Rero ni kubw'ibyo itorero riyobowe na Bishop Professor Fidel Masengo rero ryagize gutya rimuhereza miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda mu rwego rw'ubugira neza. Umuhanzi w'indirimbo rero zo kuramya no guhimbaza Imana niwe tugiye kugenda tugarukaho, uwo nawe ni Theo bose babireba. Naho iyi ngiyi ni wa Sam TV Show. Icyo tugusaba gusa ni cyakenera gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki kugira ngo utazacikwa. Umuhanzi rero w'indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana Theo bose babireba yahawe miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda n'itorero riyobowe na Bishop Professor Fidel Masengo mu rwego rwo kumufasha mu burwayi bw'umugore wiwe. Uramutse rero ukurikiranye neza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ntabwo wabura kuba uzi neza icyo Theo bose babireba afite ikibazo gikomeye cyane, aho rero umugore we Mushimiyimana Marie Chantal arwaye uburwayi bw'impyiko kuva mu Gushyingo kwa 2024 kugeza na n'ubu, kandi ngo ibingibi rwose ngo bakomeza kugenda babitangiramo amafaranga menshi cyane agiye atandukanye, ari nayo mpamvu ngo amafaranga yagezaho agashira na Theo bose babireba rero kugeza ubwo Theo bose babireba agezaho ngaho agatabaza. Amaze rero igihe akorerwa diazere inshuro 3 mu cyumweru kugeza rero magingo ayangaya. Iyi dialysis ni uburyo bwo gusukura amaraso iyo rero impyiko z'umuntu zananiwe no kuba zasukura amaraso, rero hakoreshwa uburyo bwa artificial kandi ibyo ngibyo ngo biragora cyane. Mu buryo rero busanzwe impyiko zikora akazi ko gukura imyanda mu maraso, kugenzura urugero rw'amazi ndetse n'imyunyu mu mubiri no gukora imisemburo harimo hormones zigiye zitandukanye. Hormones ifasha umubiri gukora neza iyo impyiko rero zananiwe gukora akazi kazo, amaraso yuzuramo imyanda. Dialysis rero ikoreshwa n'impyiko z'inyuma kugira ngo rero iyo myanda igende ikurwa mu maraso, kandi ngo ibyo bintu bikaba bihenze cyane. Umugore rero wa Theo bose babireba Mushimiyimana Marie Chantal ubu rero nibwo buryo buri kugenda bumufasha kugira ngo akomeze kugenda akomeza ubuzima, kandi bwishyurwa 100% nibukoresha mituweli. Icyakora rero aramutse ahabwa impyiko yasubira mu buzima busanzwe. Kugeza rero ubu ngubu uzamuha impyiko yamaze kuboneka, hategerejwe rero ko ayishyirwamo kugira ngo akomeze ubuzima. Mu minsi rero yashize Theo bose babireba yavuze ko rero mu kwezi kumwe yishyura amafaranga agera kuri miliyoni 1.5, kandi mu kwezi akaba asabwa kwishyura serivisi zose harimo na dialysis. Ubwo rero
Diyarize yavuze ko rero ibi bimushyira mu madeni akomeye cyane cyangwa se bikamusaba ubufasha bw'abantu kugira ngo rero abone uko akomeza kuvuza umugore wiwe. Iyi rero niyo mpamvu urusengero rwitwa City Light Foursquare Church ruherereye Kimironko ruyobowe na Bishop Professor Fidel Masengo rwamuhaye miliyoni imwe mu rwego rwo kumufasha mu burwayi bw'umugore wiwe. Umugore rero w'umuyobozi warwo Pasiteri Solange Masengo niwe wagize iki gitekerezo. Itorero rero kirana yombi kugira ngo nyene bafashe Theo Bosebabireba rero yashimiye iri torero hanyuma yo guhabwa aya mafaranga ati rero ndashimira iri torero, ndatekereza ko rero kuva igihe izi nkuru zagiriye hanze niryo torero rya mbere magazemo mumere Imana amashyi kuba rero ari hano nangiriye. Ntabwo rero aribwo bwa mbere nza hano, nta nubwo aribwo bwa kabiri, ahubwo n'ubwa kenshi, ariko niryo torero rya mbere rimaye ubufasha. Yavuze ko rero asanzwe abizi ko iri torero rimukunda, ariko rero atari azi ko ryamutekerezaho gutya kuri uru rwego. Ati rero iri torero nsanzwe nzi ko rero mu nkunda, ariko ntabwo nari nzi yuko mu nkunda kugeza ahangaha aho mwemera mukanyitangira. Imana rero ndi imbere yanyu rwose mbashimiye Imana, kandi Imana ibahe umugisha. Ndi imbere yanyu nciye mu bintu bikomeye cyane rero kugeza ku rwego mwabonye biriya byatambutse, ariko ubu ngubu nejejwe no kuba mbona abantu bakinekerezaho bataranereranye bataragize gute. Theo rero yashimiye muri rusange abantu bakomeje kugenda bamufasha muri ubu burwayi bw'uyu umugore wiwe. Mu byo twavuze rero mu makuru yabanje twakomeje kugenda tuvuga tuti Theo rero Bosebabireba akomeje kugenda yugarizwa. Nyamuneka mutabarire hafi abantu bafite icyo bafite, mugerageze kuba mwamufasha kugira ngo nyine ubuzima bw'umugore wiwe bukomeza kugenda buba bwiza cyane, kugira ngo nyine akomeze mu buzima. Naho iyi ngiyi yari Sam TV Show, icyo tugusaba gusa ni cya kintu no gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Naho iyi ngiyi ni Sam TV Show, ugira ibihe byiza.